Mehmet Kamaç parlamenteri Dem Partiye Diyarbakır meyvanı mine diyse mijara doza kuşna narin dibi mijara hafte viname slav bu tekeke Mehmet kek Mehmet despeke de tuazım bizanibim yani tu çavadın ırkhini proseya kuştina narin u ev doza go naha dreve diçi veka Dem Parti nirkhandin avel serçiye. Beli dembaş bu ara üyarajı. Diseri de embejin keçik 8 sali te kuşturu burası gumanen giran ser kuştuna ve keçik hane heye. Le Diyarbakır, le Bakure Kurdistan'ı, be raya geçti ya Türkiye hamuye rajı. Yani embejin tişteki bu sahatiye avakirin dibin herkes bir sahatedeki dibe keçik 8 sali biçma biçkican sedemi hatta katil kirin hatta kuştun. Hat ve kuştuna ve tişteki cüda yaş derve veji. Embejin ev kuştuna hani bir deste kete ve şartını embejin ev keçike kuştiye embejin ya katil kiriye ketiye dava ve bu yara hani da çıma zalalina der keve peşiye. Gelo gumanin ve hene keke Mehmet. Keke Mehmet gumanin ve ser birini haya dozi her vaha dadgehijin. Kerem. Beli hem de bejin yani tişteki bu sah neyne yani mesele ki bu sahni ne ku devlete ki devlet Türkiye ni karibe kuştuna ki bir rengi zalal bike. Ya muhakkak dikare ve kuştuna hani zalal bike le mukabil henek tişten tarih emtedad binin en bejin yani le Türkiye bir taybeti kuştuna le ser jinan ijdar ve zarok ten kuştun ten katil kirin hem de bejin evya gere zaral bebe eğer zaral ne beji guman inmez serçeydi bin yani vaki iddiayak malbata narine heye dibe kamera ku askeriye karakola askeriye ku gundi tevahi dibine em qayda ve bedeste parizeran em qayda ve kamerayı dixazın li qayda ki vsadedin ku dema bu yer şey bu yer dikama av kuştun şey bu yer ya ve deme nadın 3 saat piştu ve dedin ama ave deme hende kencetan derdixin ve kamera qayda hani askeri bedeste xunade وكواجي شوبان د امبيجن د دماكو مثلا بيك هاتبو روجا هشتمين دا سروكي عسكري دياربكر گو ام دقه ثانيه دزانن كان نارين كدا چويه كي نارين بريه ام چارچوبايا بيتان كريه نابرا ساعت اندموي اشكرا بكن Gumani ve serçine keke Mehmet. Gumani ve serçine mesela jibuç yani, devlet ve şehri jibuç zelal naki. Kerem. Yani emji uya de person yani vaki guman tişteki bir deste meda embejin bise ve sedemi ve tişere em uya nikarin bejin le em bejin eğer devlet veya zalal neke ve deme guman emet pek avadı ben em guman alser avadıkın em bejin keçikeki haçsari de gundeki dat roje nivro roje da vere kuştunu u devlet veya zalal neke divan kirinin hani da gubanin ma avadı ben ve iddiayı mesel kesitine nem nabejin yani yanjı malbatı yanjı derve ve hezeki cüda em viya nainin zaman şu hem bejin vakti ku devlet viya zalal neke tabivan hem bejin gotine hani da emirol dadgehine yani hem seri sabihatan ha hem dadgehine ifadeyin girtiyanten standın وکی چیرو که حتی نه هاتنه گوتن دبیجن یعنی تشته که نو پرسن پاریزران هنه پرسن سروکی دادگاه ها پرسن سردوزگر دکن وکی فلان ساعتی تو کدری بویک فلان ساعتی تو چکر یعنی نارین کدا چو کدا هات وان مثلا اند پرسن بتایبتی همچی دبیجن مثلا هنه gere vere zalal kirin yani boy çi vere zalal kirin gere gumanın civaki ne kut gumanın metene hene gumanın civaki je serviya hene de bejin gelo le noroje nivro de nava gundeke da keçike ke haç sali te katil kirin tükes na beje ve min kiriye yani falan kes kiriye yani devlet na beje be tabi kaydın telefonan takibin bir tekniki bir ifadeyin ku hatine dayin devlet hayan hana beje katli ve keçkahane ev kese yani ev kese hanene yani yek yani zedeyi bir tane evji bu gumanen ku delili destevanda
yek dayîk û birê wê û apê wê û yek jî ji gundî çar kes hatine girtin û îro tên dadgeh kirin. Em jî dibêjin bira ev dadgeh ev Keke Mehmet dixwazim bizanim. zelal be Belê. Dixwazim bizanim mesela di destpêka vê proseyê de ji dema windakirina windabûna narînê ve piştî wî dema dozê de jî dema dadgehê de jî. Mesela DNA narîn gelek kesê got guman li ser wan bû hatin standin. Her wiha mesela gelek xebatên teknîkî êgo hatin kirin hebûn. Yani icraya giştî re gelo ev tişt hatin eşkere kirin, tên eşkere kirin. Yani li pişt perdeyê ya ku devlet dizanî, dadgeh dizanî, icraya giştî re vedike be awayekî şeffaf û zelal. Yani wekî we jî anî ziman hûn jî dibêjin bi rastî li em bêjin wekî lêkolînê li ser kuştina narînê hatiye kirin dibêjin wek bi rapor wisa hata aşkere kirin dibêjin dev û difnê wê girtine hatiye fetisandin viya dibêjin roja ku berze bûye navbera saet sê û çila da wê navberê da hatiye kuştin û hatiye qetilkirin viya dibêje û bi avayê teknîkî jî tiştên ku heta niha hatine bêjim diyarkirin bi civakê re hatine gotin yani bi vî rengî hatine gotin ama kî kuştiye kî qetilkiriye wekî em bêjin bi delîlên ha yani bi her kesek pê bawer bike bu rengî bi civakê re nehatiye eşkere kirin tiştê ku ez dibêjim çapemenî dibêje her wiha di dadgeh jî bi wî rengî yan jî devlet jî wî rengî rê diçe em dibêjin em ê vê meselaya henê bişopînin heya daviyê jî em ê bişopînin kî kirî be bira bi zelalî derbikeve holê malbat jî be bira malbat be malbat nebe kî dibe bira ew be bira bêjin suçdarên vê qetla hanê bila bi zelalî derkevin holê û bi cezayê giran jî çi qas be bila wî cezayê were ceza kirin. Spasiyet dikim parlamenterê Dem Partî ji Diyarbekirê Kekê Mehmet Kamaç mêvanê.